Mais gagla o garder du faux o. Là o garder anyigbaji. Nemi a se vivi na gbe. Non vi non. OK, tatonyo we me dogbe na me sia me va moji. E ya shortcut de ko me maga o vie. Aha, elle veut de na enye devine le chichi gbore ni me dibe mi ano onye be mi ano no soro. Aha, mebe na kpo shatawale. 12 akodie 12 stone boy vo anyobe na no na desro no ka mebe mi asoro opportunities o mele Ghana o e yo lede mi afa me chicho jebe no na ne wa chideji edu de sia de mebe e chide factory we na ba uchi industry we na ba uchi mele gbo pe susu be enye no vi ame yo fetero zomo nyale yi e dububu o mele America kple London kple UK kple towe o nyale yo le vo mi ame ibo de mi medibe mi acho had a selfish interest magble ya ne na se had a selfish interest boni cho anas e wo nare e wo video de alebe ele amedewe yo le coronavirus pe product wojra yo nye fake product we onye anas e valewe na bia se police awore national security awore hafi onye anas ya vale amema o procedure kawele e ya glomele be do e ya glomele be do methode flower ya hunde amede fe do nye be ni wa cho flower ya wa lebe na flower ya garden boy fe do vole dubu buo me de garden boy fe e ga ya de ewu Ghana me fe ga nu kata o je be no yin sigbe e amede be na bia de ku ne na po me be mi ayin gogbe me no nya glogbe si agbebe me ya opportunities yo me le Ghana de mi afe amechichiwe na be me le yiu enye me be agbenke fe ya falaji mi afe tamene vu mi afe susu mene vu e ya tameno ta mojiva me le fi la akadie na be me le nupo akadie na be ne le nyepo le fi vo mi afe light de le stable mi aglobe kademe e dububu me la me bubu pa nu kata onye be Africa me le chichu e me le chichu dukplo la yo mi ko dade ngogbe be nu kplo mi de AI enye no vi maga gblekele moyaji na enye no vi ya ekpo be ona opposition fifla matwa ngobe MPP plan disi wa wele du okplo Ghana du okplo ya de ma hotogo ko woto na mi be mi achire acho mi antontontonton mi agboy menya me de ava now 50 Ghana cedis alo ada ava now 1000 francs bo le gamalo mi vote na me alo aw me be mi afia o de opportunities yo lede mi ape ngogbe no lawe anabe mi ngogbe votarage fifi la nya igba mele dotom votarage fifi la re iron all votarage in fact votarage pe resources yo le mi asi de menye no vie mi ape vote me chichiwo ame ganwe de ejebe no di na de wole un nuka jebe no di won no di ame yo wa tun do school me ame chi ngogbe no la de no di ame yo wa tun do school ne wa va ide school yo wa tun ku ami le to me wa tun de iron on le to me ne mi anto mi akokpo ngogbe dede ne mi afagbe mi menyale yo wona taso vo mi nyale yo wona importation machina we importers we de ya magale gbogbo mi hia no ne mi aza ta importers we de oversee le me abe 50% ne un se la si ona te won wo importation ma dibe na tro asi le un ne na wo nu so de yi ma te won globe industrialization
ne ame wa me ve ya na te wa employ chete mi jagba ne mi awe ne dumovio no po do ne wa o dumovio no po opportunities ono do ne duo me ne tro na mi ame yo le America ame yo le London pete o po be yo le chichi yo le ngogbede amo la gbe vivio no la te po bubo no kata vo mia wo gbo vale no chole diamond box expert o pete mia gbo yo vale chole yata senior minister fe gbe yo dobe mi dasi la asha wongu ne yata ofem le Ghana me fm be wawe ava kusika onami wawe ava kunu nu nyame le tome nami. So upon all the education we are having in Africa, mima te wan manufacture na deko mima te wan de amileto me a refine na mi anto mi asan. So you see the way we become slave. Yata commit trust to slave na yovo enya so imedi me magbona wema yata commit trust to slave na yovo mi me va gbe nkefe ya vala jibe mi ava fe o mi de mi afa susu me nevu nenye engineering student le university le polytechnic trois idées de cours mebe education ole onade is it only to teach them how to read and not to reason e yin mi atogbe ogame obe before they can suppress us they have to kill our educational system ya o jagba wiche nyatefe no vilon no nya so ila sin me di ma gbona we ma be gbe yare mega coffee o mi dibe mi ngogbe mi dibe mi achi mask gbalo ya wo cry to do. Do we have machines to make these masks? Enya biase do we have it? Nemi try de mi ape culture me de e wona me abe mi awo de ka nemi wo de ka for de fufufu anu anyi ya wa be ne ga mi ajoye mi akodo amedede yo vo de be ne ba Israel yo ku na mi de votare ji fa mi e de mi aku wa nye mi ato mi afe ame wo ama mi politician ole mi abe apa o la ha choka na mi apa nyate fe de kai so fo le chichi na obede vai no jifo ko yi fe ga cover ne wo na vai no jifo bo ehia do vie enya biase mi dibe mi apongo gbe nono na mi afe du na fe vedu ko me bia dagbe na we amenovi enya so ila sinye me di mama gbona we ma be anyo be mi afe du me ganwe de no wo fufofo inye de ka wo yimi le wo ne votare ji fete afofu togo fete wa afofu vedu ko gbo melelo ya wa wo be oke ega mi te nponye ya mi akodo amewa me wode yo vode because fifi la wa o si technology avaichi wa o si nu ne mi be mi le agbe me fe ngogbe dede wa o si me mi apo ele ne mi akokpa le mi ngogbe no ko gare kodo amewa me wo manu ba Israel yo wo na iron ore ale mi ati wa ku iron leke gakpo le tome mi a refine afi wazu Lucas steel rod nami ne mi akono hotu manye de wa koto jivu ava ko steel rod vo steel rod iron ore le tome nami o vo ami le tome nami o wa va kwa mi echo le Ghana wa ko ide Europe wa va refine wa ko surplus cover nami mega gbonya de dame ami yo les azale Europe de to vovo na ile Ghana Coca-Cola ile ole no le Europe de to vovo na ile Africa ameibo mebe ehia be mi afu mi ape susume enya so ile asinye me magbona we ma me bia dagbe na we mega ngo be agbe nkebe mi de me mi afu mi ape susume mega gwa wo gade jifo o la wo gade anyigbaji ne mi ase vivi na gbe no vi lon we mi anokame